Kache koi tanglo je PGR VGR along ke do atum ban ke tharle nangji polo laso ka tharle bang pen repetition pilo party ke thom halaso party ke thom bangke bang korahini lapen 74 lapen ke 243 pangrum pen 339 atum Guwahati High Court along single bench lapen division bench pen case pilo laso ki pi pen afisi Guwahati High Court bang division bench pen je principal secretary eviction order laso eviction order bangke suspended lo je eviction uni po laso teng pensi nitum phanang pulo original documents nang pinangji Karbi Anglong Autonomous Council pen notification dan itu melong ke original documents avidet aposi ethe government ke original documents pipe pelong te lake bharia crime pene xerox copy pen kipi pene photo set pen ke lake hala lo long matsi do lake bharia crime lo lasini tum paribom lo Karbi Anglong Autonomous Council pen bahini phansi toilo inuten Dr. Dharam Singh Teron inura bangke Elvin Teron akai la bahini phansi piriram si silong long ta 14 days pedudam lo original documents long le lo la pen ke hulon donanta 15 days toilo je original gazette notification ave long le lo la so long le data join nei pensi je ne tum oko high court aphan ne tum pilong le lo lalo sita me pini ke chopera e banke sub judice do ko masi eviction da long le lo la si pini ke chopera e banke 339 tumsi holada sub judice do ko pot bad bakia dim banke oko notice pinangi la soteng bensi PGR phanta notice pipo la pen VGR tum phanta notice pipo la si pen apen notice ke pi pangcheng po la ke chekroilo hini banke je tum Karbi Anglong Autonomous Council pen da ko tarik 4 ni court khuli popot nitum ta ko file thupo la so phi banke je alang tum ke chesong tum lit song rong phara khai tum tame alang tum tame ko dak alang tum ta isi PIL case alang PIL ise case to file thupo Guwahati High Court along lasi alang tum tarik 4 ne tarik 4 ke kali de alang tum tarik trok si thai sai tum ke council pen ke tarik 4 pen si file pu pusi ko cherai thulo la pen ke PGR VGR along ke do atumo phan trading license ingthan et nangi pu la so bangke aprang niltum ningkan si aprang si nitum ke ingthan lablo lapen ke nonjong si nani dolang pulote lata ingthan thupo lalo lapen ke government institution ke do an tame la PGR VGR along tame je nitum along ka prexi terek pon thupo la so 15 days ang bong nitum long le lang po nane da PGR VGR long thana ke state government subject la si state government PTCL pen thana bangke la tum state government pen chepon po sita derchat po thana bangke men ki unidat po baki ne tum 15 days ang bong long le ri po la 15 days ang bong long le long tang lo pulong te ne tum tame holadak ladak office mukha irrigation office do school do Anganwadi center do lahai tame nitum halapu anat katerek ji phan isi bange soil conservation along le philang pilong do pulo lapeni sike gar high school along le do pupo dak skin nitum ke ponji phan katerek ji phan si pini cherai ponlo lapen ke government land along ke do encroacher mukha kacherai tum long le lahai tame tum je konana nama identify koripo je government along le kacherai atuma phan nitum 15 days ang mong pen notice pipo la notice pipen alang tum phan nitum tharle po prapjin ben kathele kerai bangke je nite notice ke pivek nangji 18(2) Assam Land Act Regulation 1886 ateng pen 18(2) ateng pen si nitum 15 days notice pinangji la so teng pen si nitum notice bangke pipo laben prapjin bangke notice pielo aprang lahai eletum
lahaya lamki lahai abe ko lahai chathan chimung me ko abangke dak bukulia irrigation along bangke nitum notice pielo lapen pini choperai lo dak lada ke non bihu ki jutpen Januari bihu ki jutpen dak bangke tharle pon erpo pusi pini choperai lo lansi pini ke ka choperai ang thega bangke lan chotlo bijar long kedo atum mopen nang lipulo long le ka along prek lang si pon poplo tela so bihari tu manda kali pon pe sekali ke pon po kali government institution nang ga buji de tela so bihari tu man mang ke long e padulong le lo la kali non bang ke la so bang bijar long ke do government institution pe ne than bang ke irrigation office la pen angonbadi center la pen schools am gha dak do holai bang ke nitum dak pen terek pon po pusi pini bang ke cherai lo ete non bang ke hoda bang ke hola dak la 339 repetitioner atum phan ke la ke principal secretary eviction order report dadak suspend de tamasi la tumhan ke thali une dalo la si bad baki bang ke ako notice ki PGR notice le belek pipo la pen VGR notice ta belek pipo la ke dongkam mukam revenue circle la pen ke dak foloni revenue circle pen si pipon po dikon ke dikon farman lo sar la apor ke pije la no la non 15 days ang bong nak tum dak pen cheterek no the dak ke 18 tu ateng pen rules 18 tu ateng pen la ke itum 15 days support pibek nang je forest along ke do tum ban ke la ke 30 days pinang ji seta la PGR VGR ba government land la government hedi la government along le along kacharai tu man ke la ke 15 days angbong si la tum cheterek nang po sebenarnya istilah pula nini sama orang lah Facebook ini along keklang lah so PGR ini lah so alo ini keklang lah so apa lah khazana ki alo ini pusam lahai ke non ke court si submit wethe moi tan khan lo ye tum government pen ki PG a documents ke la ke affidavit bang ke government pen ki PG la so affidavit lo a documents lo amkha bang ke la ke duplicate pilong le xerox pilong le lahai ke pura authentic nang ji la pen ke ekdom counter sign do nang ji la pen si pilong ji bopete bharia crime lo nitum si chingnang pola ke apne ke ekdom positive lo ke thom che tong chom state government Karbi Anglong Autonomous Council lapen kachesong bang pu bang pitum pen chetong chom labang soka ching kielong che parai hala bang solam the pini puthot ladak Karbi Anglong Autonomous Council patir pisi ladak puthot pini hini chetong chom che pini chingki pontulo hala dak che parai puthak ase pini dak ang the ka theklong bang ala helo hala dak pen ong dung kache parai alam lake Karbi Anglong ara da theklong hulo jasemet pe bang ke dak Karbi Anglong arlo la sorkar along le mate government land ke doan pudam lo nang dak bolong komaji la irrigation along le la penan part ame nijang Karbi Anglong soil conservation along le along ona mana tum hala dak aron repen ke do tum anpata khironi girls school along le along borbil along VGR along aron repen ke do tum phana bangke tharle ji pusi panisi chief minister atheng no sing ki huta check roi sar lo pen pini dak thorse te salam ke pini bange thir thib lo non crabjin pen bangke dak Karbi Anglong Autonomous Council authority pen bangsi nona bangke order bangke bifit po la song bong pen ke prap nei bangke la hello la PGR arlo la pen VGR arlo long bang jasemet pet la beha bepar ke claim a license hala bangso alu bangke la ke prapjin pen la ke ing than thai po la ke ihum humni mate ningkan flip hop olam kalilo pini ka chekroi bangke la PGR VGR pu along la pen la sorkar along lelong aron ripen beha bepar claim an ke la ke amut pisi abedat po tapu son si pini dak bang pen bangke chekroi pon lo la pen hala dak ilitum ka cheparai un e lam pen dak pu thot pini dak isi ning samuchar alam thina klang chu bang la hello non jasemet la prapjin pen bangke la so ka che song ke cheng i ke PGR VGR pu cherap loksi che song nang cheng no pot la so a VGR long ke do tum phan aron de pen ke do tum phan ka tharle ji phan bangke non notice bangke pi fit po la pen ka tharle ji phan ke council tum bangke pini nang chekroi don lo la pen PGR long sitame alang litum non phase wise ang deng poson ka tharle ponji phan alang tum kroi lo sitame non prapjin pen bangke phase 1 ing deng si bang alang litum ka tharle ponji phan bangke alang litum puthot lo P2 popusi alang litum council pen pini chekroi lo asil hai hu helo jasemet litum
ningkarong alam bangke apen haladak dolang council pen ha ningkan pharo ke sirkebra phokebra che ningkan pen district long lok pen aphi ko council long chulo la pen piniar ni an council tum ame thang la puson thirklong aron longli aron le punon la pen ilitum election kape doji phan aron pole punon voter list ka salam ji phan aron punon la puson aron ke salam le pin ske hala bang ning duk lo sita non council pen ke damtang ningkan suri hini rakri sirke ban ningkan pen kapin chong pon la puson ka bor i dulo sita state government along sila ka ching thang pring sinil tum mohet ka ching balong ta pulo la bang ching thang pring bang ka la state government phan le koi pring chor bang chok che dak pen la bang so aron hala dak pen prabjin pen uthot nang kroi don thu approval long da thang nang ji pula so ka bor is sincerely mata ani klong pen claim ka beda posila ke plapuan kang len lo pusin tum hin pen pulo sita non bang ke time bound pulo tang te apora teng pen hala bang so aron jasemet pet ke la rules for conducting election mate election ka pe doji phan aron lapen anpart ame la longle aron bang ke prabjin pen da council long nang chili thusi la so thirklong aron bang donang pu pusi pinita puthot ke koi pon chulo la sila so time bound pen nang chili ji pu bang ne tom hin pen bang ke pini la so mai pen bang ke ning the dulo la pen non jasemet la so apu thak non katarli dun thuji mate kiplung nuji phan bang ne tom hin pen bang ta ko chisik ta du chulo la si apu nona songi doan bang e pulang di rong phasang ho pen le pathan pon chulo na lasi ladak halang li tapenangan son bang paklar lo la solong pen adun thu bang ke pini pen masi order bang alang dum sikat lo pini pen order kisi ke bang ke phelang pi pgr long haladak bank do school do irrigation office do apdcl office do ladak kon ma office muka establishment hai ka do bang ke pini si order mang la bang ke pdr lo bsno order ang paklang lo la bang ke halabu phelang pi parai soil conservation long le do jirigin deng ke damator halapu si kaddo gita pon pet pu si pini bang dak lam che parai pon la pen hara kheroni girls school long le do halda girls school long le bang haladak ta bank pone kupi pon tam haladak ta immediate pen apen si eviction notice pipo haladak ta pa joy po haladak la son si bank tonge pon pone ba gupine dak departmental office muka se haladak ta kikim kerang bang pedu pon po lapana dun thu bang che parai pon thu bang ke non lang nang polo tang te ladak tum jong se non lang nang hadak la i long le ke joy long sokati ki nokati ki hala so joni se dak ke do chok kapre ke phane ke do kali la si hala so ba la penan par dak beha be par ke claim la si ala beha be par ke claim bang ke pena pen masi ang ton trading license ke cancel la pen as la business establishment mala hai bang ke ing tonang po pusi la so bang che parai pon no la pen hala dak long le ke joy ko an ma ke do ke harak long le ke joy ko an ma do la dak bang ke la long le ke joy long ke site ati ki long le lo nokta ilong le lo sokta ilong le lo hala so bang si dak che parai pon la si dak bang biring kai tipsi la so arlo bang ke la dak bang ke thengpi marat mareng tum ke do dim la pen ingnar chainong chelong kiwi dim putang de hal dak bang ke la kapang nam thuji phan mang si hadak bang ke thengpi thengkrang arong mang si hadak bang ke bang hadak bang cheng pon thu la pen adun thu bang ke la pen adun thu bang ke la aring ke so tum han bang ke non ko mane ke helemu ke chotum do mane ke apran ke dam tum han bang ke voring war sai pipon po council pen lak phol pen state government pen lak kep la pen aring ke so tum alis do ana tum bang ke non mane akeng helemu ke cho a phuteng wak ari theng pet aking theng pet la son penang do ka ching koi pen ke photun do la si la dak bang aring ke so ana tum bang ke pini nili tum non pini si tum alis bang kalek po la ana tum bang ke dak council pen lak thom bang ke kapdo ge phan bang ta pipon et po la si non la sol along pen bang ke council kachari tum bang non bang ke ola bang ke pgr kalangma kalima po hala so bang se la dak bang ke sabso kachi hile sai bang do ko si nili tum bang si bolo to chok nang tum jong si pgr pujong sang tum paklar thek te ni tum bai chedan la nitum che joklang pusi nili tumehin pen maksin tum ko an ma dak nogao pen te bok trai long ko an si documents ke long ma lo ke long ma la bangke pgr long le cha di ko hala so bang si cha semet bangke ni tumehin pen che jokon to la pen hala dak pgr long ke do dikring ngarong do karbi rong do la si hala dak pgr long bang dak bang forest rights eka teng pen pula dak bang inglong so ban ke rai pon la pen ke pek pon hala so bang do posi kapre ki eviction sai long si deng pusta me dak dikring phan bangke kelang la pen kapang jok pon bang do ko la pen non dak pgr long bangke la dak subjudice bang theklong lata aja ka bangke ladak bangna ke thak dokok komane tum bang ladak ke do bom parok tum dai tuman bang bidina pi bom tum dado hara ke hala so bang jasemet bangke ke bang mi lapen ke bang barim pupo hala so bang jasemet pet lasi hala dak bang dala pupo face wise bang sila bang so eviction ke claim bang hala bang dai tum hin ban bangke ke ching poni phan masila so bang chisik lolapen vgr rong uttor bor bilong hadak bang eviction notice bangke pen napsi issue po volong komaji long borlang pherlong soil conservation long le
helang pi long sericulture long le lapen karbiang long ko an si departmental land mate government ke doma lahai kat do ko ya list bangke nilitum ani sini niang bong situmang list bang submit po laso tengsi eviction process bange council kachari hinben dengpon fit po lapen hala solong bangke laso kaching ki kachathan mang ing tonte lapen juje po son si non ke bang jilang 17 ni bang si pinida kupi ma kacheprai ani si kaching ki playing pet pedalo non trading license puthak punoi playing pet pedlang long liaron puthak punoi kaching ki bang juje la son ki ong thoma ani si bang kaching ki patun es non puthot ke bang jilang আর কয় নিফাইক্রে চক্সি মাদে 17 জানুয়ারি সি পুথত স্টেট গভর্নমেন্ট কা চিংকি পাদো পন থুব লা চিংকি ডেটা ফিটো পলে নিনি ফিট মাঙ্গে নিফাইং কয় নি বাঙ্গে পুথত পিনি সন থসি কাউন্সিল পেন কা চপরাই কা চিংকি বাং দো পন ফিট পো লাসি পুনন নিলি তুমি হা কে চিং মানা পুলো কে চিং তারাত কি জুতারাত keceng darat pen si keceng kha ki jutarat si kecengan po keceng darat pen cedon sar si kecesong lo kar biat he PCN lo rico rong saramen pen asemi deng den situm kecesong deng polo mo ki juta rong sar rico la pen rat det asemi la pen rat pen cekroi sar pen si kecesong bangka ing ton pon po lasi kupi ma pini keceparai nona teng polo teng nili tum hin pen mage nili tum ke konane pen ke ningarong me son dolo nane pen ke ako nang thulang kepling nangala ason da do thulang put hala sobang ining arlo hala sobang ke thap ibang hala sobang dol tamila so karong bang nang pat mo chot ning karong bang sap so nang badan nang bap tu same poi fit pasame son ma thelong hala ke claim ke dam bang itu mang theglong thunang lang lapenan par bang ta rat aphan bang ge phong pulo nilitum birta ke mele punoi ningduk me melam punoi kining arong me melam le punoi la bang ke nilitum dada bang ke la ke nitum ke chepa thek the athe rat se hem pupot rat ahong jai long sindum ke paklang polasi 17 20 year ni do data fit do potang te arnisi la january chiklong bong masi kalite karbenglong atok anu karbenglong rat bang la bang ke rat mai pi phapo hal daksi ke me ke chokla mang che pharai me lapen dak man arsik jit isia kenang sodalam bang ke kacing ki bang council ben cingki bo state ben cingki bo lapen det se rar mai pilong si ningarong nang po chok nang po chero nang po charchu nang po chirung nang po lapen ning cheparong nang po da hala sor ni rar mai pilong si dengpon po tame hala so menan par bang ki non jasemet karbeng no to kono bhar pa chining ang tung bang pini ladak si resolution ke dengpon bang komane jong si nut pa mondol komane bang si nuda SK komane bang si nuda aero jong si tangka sikai si pata ke ena men pen longle phelanga men pen jong si circle fees ke dam men mane jong si tangka sikai sike hangdo polota immediate campaign apinoi ani si bena mo se sakuri kang thani lak suspension dali direct dismiss iklen poni la bangke pini la dak bang ceparai pon so lambang tasi karbiang long atto kanu ke dokar birano jong si mane jong si pata ke klemen kapangkre pata ke klemen jong si tangka ke hang pulo tangke halo so banganu tinna nali tum ning cidik noi birta pikno social media long atame upload noi complain pinoi la bangke ani si bena bong si mondol tame SK tame ero tame baddu noi e circle fees on ke claim asai ki bane ani si bena bong si la ke ka dismiss asai bang deng ponang pola pen komane parok pen tangka ke en tangho aron re pen pata kipi duplicate si ke claim longle pata kipi chong hu longle list kipi chong hu pala hai longle phelang alam kinan jong se ke claim chong hu do pala bangta ani si veta bang sela bangke dismiss pon pola ban dismiss pon pe pola take nili tumasi rapen ka chesong bang padu bon losi hala solam rai bangke pini ke deng pon bangla si rar phansi kato we bangke rar phan pachini lo ning chaparong reha ke mopor si than pola si kaching ki jujelang kaching ki 17 and 20 si pothot kaching ki pon lapen det si pothot ang deng pi deng kon tame isi bang ningarong me bangke laso ka chesong ben pini tuma korte chinang lo ningduk lo karbi hijana bang mega che thor hem mega che kai ka chipi hala bang na ningduk lo ke bang jilang por bang la puson bang padu noi rason bang abi det nai hala bang tum ningduk lo tame isi pen bang la so ka che song ben bang ke karbi tum ang thin ke thela pen karbi tum ka chingri ning si pet ke do hala so bang ke ka chingri ang thek bang karbi asam kang pi bang nang chini pamelo north east ang kang pi nang chini pamelo karbi komatma karbi koson ma aphang karbi ma non karbi koson ka chingrum ka chingri thek ma thek te mala so bang nang tang thek pamelo la son thot si state government ma men tun near nita ilidum karbi khei phanang ke lang rem karbi khei phanang kang hon he karbi phai nang ke flak nang ke ber hala so bang ke asama sor bang ka pini ke nitum chok che det lo karbi khei phan ke lake karbi nglong ki sung ke lake asama ki sung karbi mekri karbi vi karbi ki sung ke lake nitum ki sung ko hala so bang ka na pini la laso nang ka che song nang kar jab bang ke pini hala song ding da che theklong bolasi ka che song kar jab ali ke la helo lapen ke bang jilang kupi ma hala son thot